tu će da bude. I sad, gledajte, sad će ovdje da stane 100.000 ljudi. 200.000, 300.000. Ma ima ovdje da stane, vi niste ni svesni koliko će da stane. Eno ispoveda on, botovi, gledajte ovako. Od Bine, gde će ovaj da vam prosipa, brate, zlatno dobo i ekonomski tigar, znači pratite sad. Moje desno su vam ispovedonice gde će da okajete grehe i kad unutra uđete da vičete kajem se. Jer od ovih suvih sendviča i od ovih, brate, premijer što vam tu sa polu isteklim rokom će da vam dele džabe, možda dobite, dao Bog, i dijareju neku, nešto. Je malo ostalo da snimamo, da vidimo šta će. Eto, on je zato izabrao, brate, jer on u Novom Sadu ne može ni da popuni, brate, ono sve, znaš. Nego sad manji grad, znaš, i onda će ovdje da se prosipa priča. Kako ovdje ima, bato, da stane, šta, kako smo rekli zadnja cifra, 300, šta 300? 500 ili? Pa nema da se stidite, brate, pa nema veze što ste došli, brate, na skup. Vidjet će vas neko, brate, komšije, ovo, ono. Ono biše zgrada gdje smo bili, ono sud. Da. Pa to je onda ova glavna ulica. Ništa mi nismo ovdje pogrešili. Ma ovi odneli, brate, gledaj. Ovo dok još nije ni došao narod, ovi već odneli. Čekaj ovaj da nas ne pregazi pre vremena, vrate. Eno, oni već, gledaj ti šta ti SRS, oni već kradu kutije, vrate, sa štandova i trpaju kola, vrate, pogledaj. Eno, već, brate, trpaju kutije, vrate. Ja, majku vam jebe, vrate, pa nema, vrate, pa to je, to se skupilo od zla oca i gore majke, vrate. To si skupilo zla oci gore, majke. Ja se nadam da će lokalno stanovništvo, brate, ovdje da dođe. Da je iskandiramo, da izviždimo žvalavog. Nećemo valjda mi jedini, brate, da budemo ovdje koji će negativno da reaguje, brate. Ostala samo voda, to niko neće jer je hladno, brate. Ovo sve su, ove grickalice, slatkiše, ovo... protiv zatvora ove zanimacije, to su se već pokupili i pokrali. Ja ovo sad što snimam, ljudi, ovo gledaju i ovi što već su u autobusu utovareni i putuju kao vam. Vratite snimak i kad dođete ovdje pitajte di je vaš smok i bananici i ostalo. Ovi mangupi već pokrali sve, samo ostala vam voda, brate. A sandviči su se smrzli na ovu temperaturu, može samo da ih prelomite, onako. Jao, show, brate. Evo i ovdje bazna stanica, ba to, gle. Jel dobar ton? Ton? Ajmo, test ton, jel ima bagovi, jel klizi kad se plaća za Vučića, a internet samo, sikće, brate. Bente. A da, ono vozilo vojne policije Kobri kruži, brate, gradom. Tako da ovi koji su možda planirali droni, to nemoj ni da pokušavate, brate. Jer će ovdje sve da bude blokirano, verovatno će samo njihovi, brate, odobreni dronovi prijavljeni. Tako da, moj vam je savjet da to ne radite. Ako ja ne mogu, brate, mene žao. Jedva smo od, ono što se kaže, čoveka dobre volje, pa smo kupili dron. Čekaj, ovaj ne zna di je, ni pošao, ni došao. Eno, vidiš. Samo se nosi. Kradu, pojeli miševi, bat. Pojeli miševi.
Jo, majko moja. Evo vidite ovdje, da vidi narod šta im sleduje. Znači Jaffa, Nelt, šta je u toj kutiji Nelt, ko zna šta je? Marshmallow, šta još ima? Svašta. Znači sve ovo da tražite čim dođete, brate. A ovi će sve da pokradu, brate, lokalno. Sve će da pojedu, brate. Zato će ispovedonice da budu, brate, pune danas. Istina. Pošto je ovdje crkva, brate, ja ne znam da li su ovi, da li je iko od lojalista, brate, otišao na jutarnju liturgiju, brate. Teško. Teško. Oni se samo kunu u Vučića. Pa ne znam. Pa, brate, jedan toranj ima, brate, trebalo bi da je pravoslavno. Vidi, brate, na Google Map kako se zove, brate, crkva tačno.